Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys. Timbang kudanan jare. Muncul nek. Wah, kurang. Kaya ora muncul. Halo guys. Oke. Ketemu lagi. Ngomong Lagi dengan saya Andre guys. Ngopi sik digawe nih kopi karo ibuke, dan yang di sebelah sini Pak Su. Kopi ketan guys, iki ketane wis karek kopi nih. Ndi ketanmu Ndre, dituduhne Ndre, ketane Ndre. Nah, mantap wis nanti maem. Ayo maem guys. Guys. Oke. Nanti maem sih. Yuk dimakan. Andre maem ketan guys, kopi ini sik urung. Seneng Ndre dijak ngopi terus Ndre. Direke mau wareg. Gak wareg. Ya wis nanti teknis sih ya. Alon-alon ae lek maaf gak sama susu. Ya wis ngene iki guys, lek sore ngopi wong telu karo Andre. Ya to Andre. Tak sepilne panggonane guys. Aku wareg Andre. Iki tempatnya di pinggir jalan raya guys. Nah, ini kopi ini Andre teko. Andre hitam. Kok dengaran kiambaan, Bu? Mbak itu pundi? Laru di susu kene lho. Oh, alah. Susu pe. Ireng kabeh. Bu, nambah setunggal sing kopi susu ABC. Mboten apa-apa niki kula mimike. Susune setunggal. Wis to tak miki ae, aku yo pengen kok. Ngira ngapain Mas? Ih, kopine Andre guys. Ndi kopimu Andre dituduhne diangkat. Ngopi guys. Guys. Apa Andre? Dan iki kopiku guys. Nah, kopi hitam. Kayak Pak Su kopi susu sik digawe. Dan iki gak tau carry ya guys, soal iki ya sumuk gerah. Masih yo bunyi tetep. Nanti Andre ngomong Andre kok meneng ae to. Lu golek bekecot entuk piro Andre? Kalau Ini lho. 4. Ning ndi to lek golek? dan gas. Wah, akeh ta. Ning gedang-gedangan iki kae. Bu. Dan ning ndi? Pak Jo. Berarti sesuk di kono nae. Jangan. Mau kali saya ngalih. Ning burine omahe Pak Pojo. Ya. Mau kali saya man bapak saya suka kali bapak itu ayo toh. Ning ngisor gedang apa ning ngisor anu sawi? Suka tahu. Masa akeh? Ya kok gue ke atas gue enggak. Mau nggak gue suka tahu ya kan. Iya to. Ya tangan Liwat burine Mbah Harun berarti. Iya. Apa Andre? Nah, mriki Bu, sing susu. Nih ya. Cek guys, tak butuhne kopi susune Pak Su. Ini dia. Dan ini ketan nih. Kopi ketan guys.
jiko aja sing cilik-cilik ndre jiko sing gede-gede. Ben manakne kae berarti dijiko sing apa? Anake. Heeh, engko mboke ben nganu neh. Manakne. Batikku tapi wis suruh porong ya. Batik. Buke dibungkus 3, sing setunggal mboten kambil. Mungkin sing mboten kambil nyari kresek iki ambak nggih, Bu. Gak iso ketok kabeh, guys. Linggo soalnya antri di sisih kono. Ngomong Andre. Disebul sik kopine. Nalan to, Andre. Guys, aku minum kopi ambek mak ketan. Ya, kita kopi. Dintakne ketane. Kopi wale. Kopi Indonesia. Ibu neh. Kenapa? Isin apa piye? Aku di saldo ning TikTok. Apa? Kok harus request ya Rena. Tak kira 70.000. Iki cara juta. 170. Repes. Jadi Andre ki ning-ning ya mesti melok aku, guys. Yo Andre. Seneng ta melok aku, Andre? Aku kono apa ora? Heh? Ora. Pokoknya kleru ya diseneni ya ta. Hei, kleru ya diseneni. Luki lho. Endi to? Jaketan. Kurer apa ta? Kurer. Ya, belas tak. Alah Aku aku memang bayar. Belum bayar. golek ruwono. Belum bayar, Mas. Tetap melon. Kuwi keplok ono. Safari itu. Ya kita tadi. Andre ora titan. Titan ya Andre yo. Rokoknya yang kita ora disumat. Ya. Ruame ya Andre. Tembonge. Malam minggu. Malam apa saiki Andre? Rabu. Malam Rabu. Nah, kopi ketane. Nah, Kena nih. Nah, kayak ibu ini sebelah kono kayak guys yang ketan. Ning kene ya nek gorengan nih guys. Selain ketan kopi juga ada gorengan. Sindre. Ada orang gorengan nih. Nah, kayak gorengan berbagai macam gorengan. Bae sing ndi to, Ndre? ya minggu itu belakang jalanan Mbak. Pancar to. Ini di rumah Mas. Ora tau metu, Mbak. Kapan geblak-geblakan? Di Pak Sumangan maem ketan. Kalau
Dintekne lho ketane bakso karo kopi susu. Andre wis entek Andre. Gua gorengan, Andre. Tenan. Kuliah dhewe. Ndang kok di mana, Andre? Iki Andre. Anak buahku iki, guys. Menurut awakmu mambingi langsung balik apa cangkruk, Andre? Mambengi. Macet, ngeluh. Mari teko ngopi ke lho. Ngeluh. Lah nyapa kok ora langsung balik? Ya ampun, ayah-ayah kan kalau masuk. Pipis. Dari undamu angkat Piye? berbeda ya. Pi, Bis. Nah, ini terus balik apa cangkruk? balik ya aku. Tak jak ngobrol Andre, guys. Apa adem to Andre kok sendakep? Oh, enggak. Boleh air. Ngopi bareng-bareng ini guys. Bawa kukune Andre. Kopi hitam dan kopi susu. Ini sipingku kan ini kono iki. Aku di minggu kalau neng bumbu itu lah namanya. Gumuk lan lancil. Bukan aja lah kalau bulan enam hilang yang mau. Andre. Saya jenenge apa Andre? Tibaan. Apa? Tibaan. Timbangan itu sore-sore guys, jadi lek bengi iki ya ngopi. Kopi ketan. Dari waras. Aku ini Pak. Andre wis entek 19.000. Kumpul Andre. Demi kon dikok gorengan kok. Iki ku apa? Siapa yang gorengannya? Taman guys yang ngokeh dan kota. Wangi. Ini dan itu. Tapi kini orang pada rame. Iqbal lah. Mas, Iqbal lah orang gawe, Iqbal lah. Nah, ini nanti ada ono. Lolo kan Iqbal ya. Iqbal ya. Nunggu garap. Makanya Mesti lawan. namanya dua aku dua nomor apa ya? Ya wis meh entek kopi ku guys. Dan wae Andre ya wis entek Andre. Isi separuh. Ndi duduhno. Barista. Lho, pemirsa. Banyuwangi. Ngomong no. Pemirsa, Bisa. kopiku. Terus ya guys, tak akhiri sampai sini dulu. Tapi aku tak ngobrol-ngobrol karo nenteni kopi karo gorengan. Tak akhiri sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa Oh, sampai like, lima jam. komen, dan subscribe di Terakhir channel pakai Dian pun Dava Family.